mutubwira amakuru yerekeza Klopp muri Madrid ameze gute muri kano kanya hari any information Jurgen Klopp ibyajemo rwose amakuru byajemo twist hajemo twist mu by'ukuri muri story ya yerekeza Jurgen Klopp muri Real Madrid kubera ko aja we yatangaje yarekuye bombe yarekuye icyo bita la bombazo aja wa Jurgen Klopp uyu munsi mwabonye ko ni inkuru n'ibitangazamakuru byinshi bya kotinze harimo za AS n'ibindi byinshi Sky Germany n'izindi bavuze ko Jurgen Klopp ngo yishimiye position afite muri Red Bull umudirecteur wa siporo muri Red Bull yose avuga ko rwose ngo nta kintu na kimwe kiri hagati ye n'ikipe ya Real Madrid ukerekeza ku munyamakuru witwa Fabrizio Romano wahise uzamukira kuri inkuru akarekura Zandani avuga ko priority ya Real Madrid ikiri Xabi Alonso. Okay. So urumva rero mu by'ukuri ntabwo ahita ubyizera ko ari byo actually kuko n'ubundi aba agent kugira ngo banegosiye neza bashobora kubona inkuru yasohotse hakiri kare bakanyomoza kugira ngo ibintu bikomeze bigende mu buryo buri smooth cyangwa se bakibagayininga iby'amafaranga kugeza ubu twafatira ko nta kirimo ariko none ntabwo bivuguruza inkuru twavuze mbere kuko birashoboka ko yabirimo ari kuyihisha kugira ngo izabe bombe akipa remere nka za Real Madrid zikunda kurekura imiriro mu gihe gikwiye kugira ngo bizashyuhe muri sama so ubwo ni ugufatiraho gufata ko Xabi bigishoboka nuko Jurgen Klopp bigishoboka hari facts twatanze tuvuga inkuru ndumva Rugaju yari hano tuvuga ko mu by'ukuri nta mbogamizi n'imwe yabuza Klopp kujya gutoza kubera ko Jurgen Klopp yararinze igihango cye na Liverpool ariko kuko Liverpool deje yabonye umuto iyo bifite nka Ruben Amorim iri gutsindwa gutya byari kugora kongera guhita afata ikipe kuko byari kuzamura umujinya w'abafana ba Liverpool kuko yasezeye batabishaka ariko kuko Arne Slot arimo kwitwa neza muri equipe ya Liverpool ubu ntabwo ikumbuye umutoza witwa Jurgen Klopp okay ino umutoza mwiza buba ariko ntabwo wakumbura undi mutoza ufite Arne Slot n'ibintu ari gukora agiye gutwara Premier League mu kwezi kwa kane so come on ni igihe cyiza rero cy'uko Jurgen Klopp niba gifite ambition zo gutoza ama club akabona equipe ya mbere ku isi offer y'ikipe ya mbere ku isi hari Real Madrid ntabwo ashaje Klopp aracyari umugabo rwose w'imbaraga ucyambaraga sokora icyo akajya ku mazi akarya ubuzima ntabwo yaba ari amahitamo mabi kandi ni deal yabiri realistic unagendeye ku ikintu cy'uko bakeneye umudage ahari Real Madrid irimo gutinya Hansi Flick cyane barimo aribaza uko bizabimeze abana nibamara kumenyerana nawe bamaze kuba abasore b'imbaraga bamaze kugira amapinya ku maboko so ntabwo rero iyo nkuru ya Jurgen Klopp nayo why ruling out kubera icyo agence yatangaje yes arajya kabisa arakoze cyane Lorenzo nyuma Samir reka tujye neza i Madrid benshi baragibuka ko yasohotse mu kibuga afite tuvuge ngo yafite akabazo k'imvune ndavuga Petit Frère Mbappé Kylian imvune imeze guta raporo iva Mbappé buriya mu Petit Frère justement amurusha 10 get out aho ziko Mbappé igikombe cy'isi ngo akora kuri radio ntabwo bishoboka none si yakuye izina 2008 wakenaga gukora kuri radio 2018 wakora 18 kuri Fine FM Jesus Christ none si ubwo yarogezaga kaje Mbappé yari yafite 18 ariko Jesus Christ get out yageze Kigali cyera Mbappé abantu bakuriye mu gihupe oya ndahanga hari amakuru ava i Madrid kuri Mbappé Samir yego yakorewe isuzuma ko barebe uko gahunda zimeze bavuga ko ari ububabare ariko butazatinda ku buryo ku mukino wo aho ku itariki 26 finale ya Copa del Rey izabera kuri Estadio La Cartuja mu mujyi wa Valencia bagomba kuba bamufite kuri finali bakina n'ikipe FC Barcelona hari abafana nabonye batemera ko Mbappé yavunitse bavuga ko ari match yamugoyera munanira so nk'umukinnyi ufite pride babakinnyi badakunda kugaragara basebye cyane akaba yarayifekinze nibivugwa n'abafana muri fan base cyane cyane badakunda Madrid bavuga ko mu by'ukuri yayifekinze kugira ngo atagaragara nka a disgrace
match itamurangiriraho donc arimo arasuraboringa ndetse arimo sereburiraho ariyo mpamvu bavuga ko ngo ni entorse mineure ni ugutsikira entorse ofete ni ugutsikira ngo aratsikiye so barapresiza ko azagaruka kuri match ya Barca muri weekend izaba kuwa gatandatu w'icyumweru gitaha finale ya Copa del Rey Zandani zinavuga ko ari match bateze Carlo Ancelotti ariko bikanavugwa ko Ancelotti yifuza kugerageza muri weekend gukora atamufite ntawe hari kamera mujana kwijana no urumva ndagomba ko atamufite buretse z'amutso Zandani zuko arimo kwifakinga ari byo n'abaganga babizi ahubwo bigafasha Ancelotti kugerageza equipe atarimo ejo twavugaga ko bakeneye nibura kugira uko bazajya bigomwa gukinisha bombi hagati ye nawe na Vini mu mikino imwe n'imwe so atamufite kuri match Athletic Club Vini arimo arirukanka ibumoso hanyuma iburyo bahakoresha Rodrigo cyangwa se na hafite Brahim Diaz cyangwa Brahim Diaz ajya ahitamo bashaka ibi byo byatuma dushobora kubona afashe Jude Bellingham akamuhengeka kuri atake nkuko byahoze Arda Güler cyangwa Brahim Diaz agatagaruka nko akahita amudropingamo hagati nko ku 10 a priori Brahim Diaz nubwo Arda Güler ari mwiza Rodrigo wenda akagoma ku ruhande rw'iburyo so iyo ni experience Ancelotti akeneye gukora mbere yuko ahura na Barca imikino yombi yaba uyu mukino wa Tre Capital umukino wa finale ya Copa ndetse n'umukino wa championnat ushobora kuzabagarura muri championnat bibaye byiza cyane Real Madrid ambition ziracyariho ibitangazamakuru byo muri Espagne birandika ko iramutse twaye ibikombe bisigaye bizitwa treble kubera ko harimo igikombe kitari locale igikombe cy'isi cy'amaklebe amaklebe 30 nanga isa 62 igikombe cy'isi bahise ku rwego rwa Champions League Abanyespanye baravuga ngo kandi koko nibyo bajyaye n'imbaraga baravuga ngo atwaye igikombe cy'isi cy'amaklebe azabonemo n'amakipe akomeye cyane agatwara championnat agatwara Copa del Rey kwa harimo ibikombe bibiri domestic n'igikombe mpuzamahanga no cy'isi kivuguye urabyumva izaba ari treble iri véritable très belle très indiscutable très belle attention véritable très belle bakaniye ngo ni treble izaba ari treble yitwa gute irahigwa hirya uzibona kubwira igikombe cy'isi cy'amaklebe urebye n'agaciro k'amafaranga kiregera cyane Champions League kirarutero Ligue kure Trebo isanzwe izwi ni igikombe cy'igihugu ni Champions League ni champion igikombe cy'isi nikiyongeramo ukuntu yari top 4 igaba top 6 ubwo nazo bazagira babyifuza kwa nayivuze uhuze muko Abanyespanye nka AS ibivuga baravuga ngo igikombe cy'isi cy'amaklub iki kivuguruye ntago ari cya kintu cy'amakipe arindwi iki kivuguruye ni igikombe kizakinwa ukwezi kose ni igikombe gikomeye gihenze hafi kujya ku rwego rwa Champions League igikombe cy'isi cy'amaklebe ntabwo ari cya kindi kiri mu kwezi kwa 12 kiri muri season cyo gifunga yayo ni igikombe mpuzamahanga edayeri cy'isi baravuga ngo ugitwaye nicyo kintu kiri close ya Champions League ugatwara ikombe bibiri domestic izaba ari treble bitabujije ko na Inter Milan tuvuga urugero iramutse twaye Champions League igatwara champion igatwara Copa Italia treble izaba ari treble donc zaba treble ebyiri equipe izatwara igikombe cy'isi ikarata Champions League mu gihe atwaye ikombe bibiri domestique izagitwara treble bizabyitwa treble period Madrid yatwara treble muri season let's go ayo meza ariko utayaza kuyakuraho byore gikirahonga urimo urashaka uko akanyamaswa wakita ugafata agafundi ukakita gasake igikombe cy'isi cy'amaklebe kiri ku rwego banzi kibare mu buryo bw'amafaranga kirahenze arabona Super Coupe bifite amafaranga kirimo Bayern kirimo Manchester City kirimo Man City kirimo Chelsea kirimo Paris Saint-Germain barashaka gutumira Barca birashoboka kugira ngo asimure Club Leon ibihugu bitanu by'Uburayi harimo Al-Ahly yo Misiri harimo Wydad yo muri Maroc Mamelodi Sundowns na Esperance period Lionel Messi out of my face harimo Lionel Messi harimo Lionel Messi nta Miami na Cristiano Ronaldo arahari ntabwo arimo
arahari ntabwo harimo ntabwo bari perezida bari mu ntabwo ari makipe Nasser. bateganya gusimbuza bazayitumira, bari batekereza bashobora Barca bashobora cyangwa- gufata Barca bashobora gufata na Al Nassr Cyane, ni ugutumira ariko ntabwo barimo oya ntabwo barimo Al Nassr bayifata batwaye iki baraza yatwaye iki Bazayitumira Al Nassr zijya itwara ibikombe kubera Cristiano uzi ko Adriano asetsa Adriano abona Cristiano batsinda akajya gatwara ibikombe Messi Messi yatwaye igikombe cya saison régulière muri Amerika ukazakira oya yatwaye igikombe cya saison régulière imbere ya playoffs ntabwo byumvikana uburyo bahise bamutumira ariko yari yatwaye atiriste agakombe ariko yaramuranye ni bari mu gihugu kiri hote kirote kizajya gifite amakipe abiri leta zunze ubumwe za Amerika amakipe abiri mo hariya amara So, ni Cristiano ashaka igikombe kuza. gikomeye bazamutumira kubera izina babonye nyina. babonye aho bamunyuza Bamushyiramo kuko rwose. Ariko sha- hari n'igihe wakigeze kuza bavuga ngo Al ishobora kuba yamutira ikamukoresha nabyo cyangwa Al Hilal kuri FIFA ku bwa FIFA yo yakwifuje ko yaba arimo nkuko ntabwo wabonye ariko kuko bakoze maguye kuri Messi kuko bakoze maguye zitagaragaye neza kuri Messi kuko Messi buriya Infantino like yakoze maguye bro Ni manevre. yakoze icyo bita cas de force majeure ntabwo wabonye ko Carlos Tevez yateguye match yo Bro. gusezera ku mupira igomba kurimo Cristiano na Messi umva bayizandani n'abantu bakinanye Infantino yakoze cas de force majeure ubundi uko byari biteganyijwe ni ukuvuga ngo hari ekipe yo muri leta zunze ubumwe za Amerika harya ni Seattle Sounders ndebere izajyana na Inter Miami yari ifite qualification de facto kubera gutwara igikombe giheruka noneho iriya sezo ishize bakina ikintu kimeze nka sezo régulière ntabwo ariko cyitwa hari bakabaha igikombe cyitwa niba ari fans shield ibintu nk'ibyo icyo ngicyo supporters shield niko cyitwa ni igikombe gihabwa ekipe half season mbere ko wajya muri playoffs ariko ekipe itwara igikombe muri rusange nitwaye playoffs urumva ko logiquement ekipe yagomba gutwara playoffs niyo yagomba kujya mu gikombe cyiza mbere yuko playoffs zikinwa Infantino agiye muri leta zunze ubumwe za Amerika ajya gusura Inter Miami aravuga ati ndifuza ko iyi kipe ari izanakinira kugwaho umukino ufungura n'ibirori kuri stade ahita avuga ngo iyi kipe nitwaye igikombe muri Amerika so irakarifiye turayitumiye nka peyote niyo dutumiye nyuma playoffs zirakinwa Messi bahita bamukuramo iyitwa Atlanta United niyo bari bamusezereye abura igikombe cya playoffs ntabwo abanyamerika bumva n'isi yose niyumva ukuntu ekipe yatwaye igikombe gikuru reba nk'iyi deuxième division mu Rwanda aha bigeze bakareba ekipe yagize amanota menshi uko mbere y'amatsinda yombi bagahita bayitumira mu gikombe cy'isi iyo izatwara playoffs zagiyemo ntizakarifiye what is that so ntabwo rero yakongera kubikora no kuri Cristiano ngo ayitumire yaba agaragaje agenda ko ari ubucuruzi cyane ariko nka Barca I think birashoboka cyane ko amakipe ntabwo yuzuye 31 no gutwara zirega akavuga ati yatwaye zirega nijyayo n'ubundi byose cyangwa se nka Barca ni ibintu bibiri azaba yiteguye umuntu umva ukuntu bimeze umva ukuntu bimeze nka Barca twaye ziriga cyangwa the Arsenal umva mubwire hano Rore nihatabaho playoffs nyine nihatabaho uriya mwanya gupiganirwa ntabwo wapiganirwa nta gihe gihari ukabona hari ikipe yatumiwe uzamenye ko habayeho maguye nyine nubona bazareba mu bucuruzi kuko hagombaga kubaho playoffs amakipe yasigaye kuri coefficient hagati nyuma igomba gusimbura Club Leon akahita ahura akikuramo uzayisimbura ariko nubona batumiye ikipe ikomeye oya nugutumira ntabwo wakora competition kiri mu kwa gatandatu tumiramo ikipe Miami yaratumiye Focus nyine yaratumiye ariko bigarutse ko byabayemo n'ibindi bazabigira gutya gutya nyine ni magubi cyakoze nka Champions League akanuvuza ngo ka Champions League niko buriya Champions League nuko urumva igikombe kiri mu kwa gatandatu saa 11 13 Champions League 31 harimo desa ntabwo ahita utumira nta desa ni kimwe n'imisa kimwe n'iminsi ntabwo wabona ukuntu bikina kuko urumva apari ibyo no kuvanga ama playoff les 6 kugera les 10 hari finali za UEFA Nations League hari finali za UEFA Nations League upredictinga ko Infantino azabikora Swati ni Barcelona ariko ndabona ari Barcelona je sinzi impamvu mbona azabona icyo yitwaza se Lamine Yamal agomba kuba iramutse yatwaye Champions League nyine urumva icyo tuvuga izatwara Champions League wenda tuvuge niyitwara ikipe izatwara Champions League tariki 31 like birashoboka ko ahita utumira ekipe ya buri minsi mike ngo itabire igikombe cy'isi wayitumira bitewe n'ubucuruzi kuko rega harimo amafaranga amakipe muri Afurika bagiye kuyaha miliyoni 4 z'amadolari reka rero tubare ko ari cyo ategereje ekipe izatwara Champions League bigahita ko ari ikipe zose ni nshyashya nta nimwe irimo
uko Barcelona imaze imyaka 10 idatwara Champions League 10 irashize 10 irafunze kwa Inter 15 irashize kwa Arsenal n'ubwa mbere na Paris Saint-Germain iyayitwara bashobora guhita bayijyana hari ikindi kintu kiri interesa abantu bakwiye kumenya igikombe cy'isi cy'amakarebe cyabaye cyose kugira ngo iki kigire agaciro cyateshejwe agaciro ekipe yose yagitwaye na edisiyo zose zabaye ntabwo bizongera kwitwa Club World Cup ubu nta kipe yitwa ko yatwaye FIFA Club World Cup n'imwe muri FIFA amateka Infantino n'ubwo bikomeje ejo bundi no gutangira amateka kuko ngo there's no way wazakompara ekipe yakinnye match ebyiri demi finale na finale wigeranye n'ikipe yakinnye competition y'amakipe 32 ibihugu byose birimo ni ukuvuga ngo kizagikomeza cyitwa Intercontinental Cup niyo yagitwaye mbere izajya yitwa ko yatwaye Intercontinental Cup nta igikombe kandi mpuzamigabane igikombe cy'isi edition ya mbere ni igiye gukinwa muri we risaba kabisa tukomeje kuri Mbappe cyane cyane ko yagize ikibazo cy'imvune ariko na match muri weekend yari suspend kubera ikarita y'umutuku niyo yaba ntabwo yakina mu kimwe hagati bazakina n'ikipe ya Getafe ashobora kuza ari kuri benshi simbizi cyangwa se ntanayikina Mbappe ariko kuri Copa del Rey final yo azaba kabisa azaba ameze neza 5-5 Adela ni mu kipe ya Madrid tukirimo gato ntekereza ko hari byinshi cyane cyane ko bagize umwaka navuga ngo kugeza muri kano kanga si mwiza nubwo bagifite Copa del Rey final ndetse na championnat bakirimo muri kursa n'ikipe ya FC Barcelona ko byanze bikunze bakeneye kongeramo izindi mbaraga mu iyo myanya natungwe no kubona inkuru kare cyane Carlo Ancelotti ibinyamakuru byandika ko ngo yasabye Real Madrid sizijya gutangira umusimbura wa Toni Kroos ntibamumuha ni rumwe mu rwitwaza afite Carlo Ancelotti ibibazo by'imvune byinshi yagize muri Median akajya guhengeka Federico Valverde ariko ngo icyo gitekerezo cyo babwiye ati muri sezo hagati tuzarwara Toni Kroos kandi koko twese twarabibonye yaramurwaye pe kuko niba ari umukini niba ari umwanya ushakiweho ibisubizo byinshi muri no sezo muri Real Madrid ni umwanya wa nimero 8 ya Toni Kroos nizi saha aracyagerageza ninde muntu ugomba kuba ahahagaze yaba Tchouaméni yaba Kamavinga yaba Jude Bellingham yaba Luka Modric yaba Brahim Diaz yaba Arda Güler yaba Dani Ceballos urimo geragezwa muri iki gihe akanagerageza ariko bose umufana Madrid aravuga ati nta numwe arabikora neza nka Toni Kroos Madrid rero zimwe mu mbere yashyize imbere cyane muri no mesh no gushyiramo umukinnyi wo hagati akaza ari muri yo jare ya Toni Kroos ntaza ari muri jare y'umukaseri typique ntaza ari muri jare ya nimero 10 typique ubwo ushobora kuvuga wenda urugero undi Jude arashaka nimero 8 box to box profile ihuye n'iya Toni Kroos profile y'umuntu bita umupaseri umudistributor w'imipira hagati mu kibuga umuntu utembereza umupira hagati mu kibuga uwo muntu Real Madrid barareba Dani Ceballos bakavuga ati nubwo urimo gira agasezo keza ariko ntago Ceballos no the level ntago uzigira ntago uzaba Toni Kroos rwose baramwirereye baramuzi ukagerageza twaragutije muri za Arsenal batwima amafaranga barakudusubiza ariko ikipe yarekuye Odegaard yatekereza kuri Dani Ceballos nuko abuze ahubwo ekipe imugura actually yabone ekipe imugura akaba yaragiye yabuze isoko ashaka no kuzaguma akayebera nka Vasquez yabuze isoko yabuze ikipe imugura azahaguma abe ajya kina ya style y'agatambyi habayo kurutsa habayo kujya akina ariko barashaka n'umugabo ufite iryo zina regari ryo kuba ari muri Madrid ariko ngiye ubwo nanatekereza ko bizaterwa n'umutoza likely uzaza kuko ntabwo abatoza bose bagira style ikenera Toni Kroos urumva hazaza ha Real Madrid na transfer izakorwa bishobora gutegurwa pari raporo y'umutoza batekereza kuzabona ni Ancelotti ari kuko naga amakipe yose yabayeho afite Toni Kroos naga amakipe yose akenera style Toni Kroos ari Jurgen Klopp nawe bakenera ariko ari Xabi Alonso bamukenera muri equipe ya Xabi Alonso Toni Kroos ninde uyu munsi Granit Xhaka Xhaka no numero 8 de Metzier yondere muri numero 8 de Metzier kabisa witi kabisa no mu mikino I will ask uramutse mu rutambara Zabaro Granit Xhaka ufite ikipe wa Federico Valverde he's not a passer nyine Federico Valverde yakinaga na Toni Kroos twibukiranye neza kuko Federico Valverde yahengekwaga ku ruhande iburyo nta mutoza wamuremamo
umumediateri santrari akaba ari kumwe n'umukaseri bagakina ibintu byiza nubwo bitaba ari ibya Toni Kroos byagorana Shana ngana aba ari umupaseri Ndabona ari direct. kote He's too direct. foro ya Cavaverde. y'umunyayirigwe Fede Valverde ni amashoti ni amashoti kandi ari ikindi very direct. kintu afasha ekipe ni presa mwiza kuko ntahagarara mu kibuga ntabwo bishoboka ko Real Madrid yamena Nubwo banki ikagura nka Makalista oya Aho ngaho. bari gutekereza byaravuzwe Makaliste mbona ari Justin umukinnyi mwiza uri ku Makaliste isoko bari ari ku isoko ariko ari umukinnyi mwiza uhari wafitinga muri iyo role iyo jari kuko arapasa aratsinda afite imbaraga imbaraga. aracyari muto he is so good yize ngo umunya Argentine yamaze gutwara Premier League muri Liverpool ukamwenteresa uri Real ntihari igihe yaza aragenda ariko ari Jurgen Klopp yaba adafite Toni yakoresha biriya bitipe bifite imbaraga bya Fede Chouameni akaba yashyiraho na Jude cyangwa Kamavinga ariko nanone Ariko- Klopp mwiza Klopp nta mpase Klopp mwiza aheruka ni Anderson ni Wijnaldum ari umupaseri se mwiza Wijnaldum cyane mwiza cyane ku gutanga imipira Wijnaldum ntabwo ari umupaseri nise yari umuki yari presa yari presence physique Yari hagati muri Valverde. mediane yari Valverde oya ntabwo yari umupaseri oya na Thiago Alcantara yazanye umupaseri niho hantu byatangiye gupfira atangiye ngo ajya asirikiza Ariko umupira oya mugani Thiago Wijnaldum Alcantara yari- bamuzanye ariko muri Wijnaldum yari role physical yo kumukinisha place. kuri nimero 6 kwataka bamukinisha Ahita anavunika, gatandatu ahita ahita anavunika. anavunika ntibyakunda Ariko ariko nta- Wijnaldum atanga za pase za nyuma mpamya ko na Erega sezo umva. nziza bagize kuri Liverpool nigero rega nta kipe Ntabwo nimwe ari passe yakina za nyuma. nta kipe nimwe yakina idafite nimero 8 utwara imipira imbere kuko aba bakinnyi bose birukanka buretse gato ikintu utari kumva Toni buretse Kroos gato. ntagatanga pase za nyuma Toni Kroos ntagatanga Arazitanga. pase za nyuma ntabwo ari Arazitanga. ugutanga atanga play assist Na- aderare na rega ngo mve ikintu kimwe nta kipe nimwe mu mupira w'amaguru yakina idafite umuntu ushobora gukora ya pase ikasa marinye arebye kuko n'abo batipe bose birukanka ikintu kimwe babura aba bantu bose bitwa ko bakinira ku mpande b'abawinga bakenera wa muntu waba za pase kuko reka nkwe nk'urugero rworoshye rwo muri uno mwaka reba Barcelona idafitemo Pedri ba Rafinha na ba Lamine Yamal baba abantu basanzwe muri match Wijnaldum ntabwo ari umupaseri pe erega mureka ko Wijnaldum yakinanye na Fabinho na Henderson na Jordan No, Henderson. hari bakoraga Henderson n'icyaho mwiza. hagati. bari abantu b'ibimashini ntekereza ko Pasa mwiza. nakereza ko Kiradera aravuga Henderson ni uburyo ashobora kubikoramo ariko mu buryo bw'imbaraga ndavuga Wijnaldum kurenza uburyo Toni Kroos abikora mu buryo ubona buri soft bumworoheye ko cyane makipe mato Wijnaldum nta kipe ifite ntoya ifite umunimero witi wa hot cake atari uri bubure miliyoni 150 mu makipe mato uretse wenda wa Makalista ni transfer Makalista. itari realistic kuko ikubiye gake kuba yakwimaterializa sibyo Iyo ni Real Madrid ikubiye ikunda gushora amafaranga menshi ubu Makalista afite amasezerano ni mushya arahenze mu makipe mato ugiye muri za Monaco ugiye hehe muri amakipe donc aya makipe calibre ya za Monaco you know muzima yavaye buriya umupaseri ushaka kujya kureba Enzo Krius Fernandez Maganesa Kliushe namuye ahantu mu kanya nmutekerezaho inde urara cyane umwana ati uyu mwana Yeah. Manisitiri gutekerezaho uwo muri uyu mujene Manisitiri gutekerezaho Florian Wirtz apana Florian Wirtz ntabwo ariyo profile umwe wo muri AC wo Milan muri AC Milan witwa Tijani Reinders. Tijani ntabwo Reinders yabikina neza Tijani Reinders Muhorandi Tijani Reinders sava bazane Zubimenda agakaragira hari hagati Zubimenda ariko ni Zubi Zubi yavuzwe ko ni namba 6 aravuga cyane yavuzwe cyane ni umunimero 6 nawe ni nimero 6 ibaze Mediane na Merino niwe waguri uri inyuma uri nimero 6 Justement ni nimero 6 ariko yifitemo ikintu cya pasi Zubimende bazamugura kuko baramukeneye bakeneye nimero 6 uri moderne ko ntawe bafite Kamavinga ariko Kamavinga ntabwo Chouameni ntabwo ari mu nimero 6 Chouameni afite role ya nimero 8 ariko bahinduyemo nimero 6 kuko ajya no kuza no muri AS Monaco yari umu nimero 8 abamureba cyane bavuga ko Zubimende akina style ya Busquets nimero 6 ukina upasa ugenda ucenga ukora ibintu byose biba byiza iyo afite umuntu bakinana uri kumwe nawe hagati mu kibuga ubigira byiza kurushaho kuko we ntabwo ari wa muntu ufata umupira ngo awujyane igihe kirekire ahubwo ni wa muntu ufata umupira agakinira ahantu afite umuntu ahereza umupira akaba yawugira mwiza kurushaho akaba yagira icyo atekereza kuwukora ariko nanone kuvuga ngo Zubimendi Real ikintu nimero 6 reka kuko ibibazo ni byinshi muri Mediane ariko ntabwo abantu bibuka ko batigeze basimbuza Casemiro bazanye uyu Kamavinga ntiyigeze aba
perfect ntabwo yigeze aba perfect umuntu wamusimbura hanyuma kuri Chouameni nawe yabaye agatambye Chouameni iyo bibaye ibibazo muri defense yagiye muri defense Chouameni kuri nimero 6 kuko afite n'umubiri umufasha akari n'umusore uri discipline mu buryo buri tactique icyo wamutumye gukora ari cyo kina akaba yagerageza kuhahagara kuko nko muri Champions League batwaye umwaka ushize Chouameni ni wari perfect kuruta abandi kuko nta mukino n'umwe Real Madrid yigeze itsindwa umwaka ushize Chouameni yabanje mu kibuga ukanda kenshi bamengeka muri axe yego bakamujyana muri axe ari kumwe n'umusaza ahubwo wa musaza wundi wagiye nawe rimwe na rimwe naco bigeze bakina naco Chouameni ntabwo ari umunimero 6 bakeneye kugura Zubimendi nk'umwespanyol mwene gihugu wanafasha mu bijyanye no kuguma n'umupira hagati mu kibuga ubundi bakanatekereza ko mu nimero 8 umutoza wese uzaza mu myakaza kuko kuri nimero 8 batamubona ku isoko Jude Bellingham imyaka se ya Zubimendi afite imyaka 26 erega buriya ko mu mediateur barabitekereza banatekereza uwasimbura Modric donc ni umuntu uje ariko azasimbura bafite Arda Güler umusimbura mwiza cyane Modric kuko Luka Arda Güler aha umwanya Sami ni umwanya mwiza muri post ya Modric ni perfect fitting ni umwana uzi gutwara baro ni umwana uzi gupasa uzi gutwara baro wakina hafi cyane y'abataka reba Modric wo mu gihe cya Toni Kroos na Casemiro uwo mwanya uterekamo Arda Güler erega ntagakira umwana atangiye gukura agize ingahe ntago ari muri 20 ungu umva ikintu kimwe gihari imikinire ya Arda Güler na Toni na Luka iranyuranye umupaseri azi gushota azi gutsinda ni numero 10 ahubwo uri moderne yaragiye ikibazo bifitanye nawe nuko ari kugereranya urumva ko agomba kuvuga replika ya Modric no Zidane bafite muri Real Madrid ko Toni Kroos na musimbura agira no way Aderare kugendera kuri kare urashaka replika na kopi nyirizina Real Madrid ni replika ya Benzema none se nitsindi bitego nta redondo ifite hagati mu kibuga ariko ntabwo ushobora kubona replika y'umuntu ariko ni umunimero 10 uri moderne Arda Güler afite imbaraga ariyangaje arashota gafite n'imbaraga buriya uriya mwanya Modric nese washakande wagarura Odegaard washakande kuko mpamya ko ku myaka afite uyu mwana witwa Arda Güler kuko ndega ni umunyamaroke wamuye umwanya uriya mwanya bawufatanya kandi ufite mediane ikomeye bagufasha mu bijyanye no gupasa ndetse no gukora equipe na mpamya ko ushobora kuba yanatsinda n'ibitego mu gihe kiri imbere